Müjüdlahay dekabrdiz Maxaçxalda çexi alim Lezi gazetin sallay redaktor Hacıbekovun yüşni qadis tamam kuniz taluq arnavay meclis qilefena. Al-Qadar Hasanan torun yaxqalay medeniyatin marifatin sentri teşkilay imarikati hukum dini cemiyatin ilim dini medeniyatin vekilar alimar doktorar karçiyar studentar şkolnikar sadavuna. Aburun arada Dağıstan din xalq din pisatlartir Qurban Akimovni Abduselim İsmailov Profesör Amar Hüseyinov, Dağıstan din xalq din Sabran din deputat Mahmud Mahmudov, Axseh rayonda tanvay muhmanar, Kur'an din ayatrin manayar lezgiç olaz el-Qurnuvay din alim Yamin Hacı Mehmedov ve Masabur Avay. Sanifestal qilefi marikahtal rakhayburu, Hacıbek on Allah unar qeydna, adan irsinin çasparar hi on gehenşet Allahana. Meclistal muqara çaptay qatnavay lezgiç olan Gafargan din aftari kaysattir alim Sayımat Yüzbekov div Hacıbekovun torunih qalay premi vahkana. Hakini Dağıstan din xalq din doktor hikayetçi Azedin Esetavaz lezi gazetin vişisan yübiley din medalgana. Exirim ju vaxtara Respublika din merkezde qilefi lezgi meare katral Fadlay Hacıbekovun meclisi zatanavay on insanar qotkan vaçir. İkardi lezgiri xayic alxuniki kepay kutumay qihalrin ekü qamatrez torariz hürmet zavaydi qalur zava. Meare kahtikay gehenş maqala lezi gazetin tsiyi numrada çaptay valya.